Talafalavola whaupoponga mo mua talafou mai le si ufofonga le lau mua mo le nei tae ao a sofano ve malua a whelua 5. O le awha mea alofa atu le tamaita ia e te roa la whaele se tasi o ana tusina ia tusiaina ua whaingoa o le ete fixes the glitch mo tamaiti New Zealand o le tusia e te roa na wha o Sofia ia e tusi whaatatau ilana anavatau e whaalawa i tele ma ia aia tutusa uma i le whaonganga o le tekonolosi whaona pōnei e wha o Sofia i tangata Pasifika e whaonga le tekonolosi awala atu e nisi o ana o ongai lalo lana pisinisi o le whae pa fale o le alea ise nau ta inga o e te roa e whaatau atu le atusi ai o le a avea o sana mea lofa mo le community i le atoanga o lona tolu sifulu tausanga ma le whaamanatuina o le tolu tausanga o le whae pa fale o lo whaamoemoe i atufafua le atusi i porirua au kilani i saute ma le lautele o le atunuu. O le asto ona i nei le itulai se fululua i la wauli o le atatala aloa i ailana tusi ma o le afa manatuina i le tūlanga silisili ma leo o le Pasifika i le whaongaanga o le tekonolosi ma whaali atuai i atatau whanau Pasifika e mawhaiona tau nuumo i mitinga te tele fatu wa ai manatu ma maua le loto toa ma whaalelea pe fofo nisi whaafita auli e wheangai ma i latou i la latou savalinga. O lo iai pele whaatuatuanga a se tasi o le au whaitofa o le soifua maloloina Michael Baker i le soifua maloloina lautele New Zealand. O lo iai pele whaatuatuanga lato te mata i tuai le whaatonu-tonuina o le whaamai o le Misela. Na whaatonuina teine a onga mai le wasenga iwa i le se fulutasi a le Wellington Girls College e no nofo i le fale ina ua maua le isi tangata whaamaonia i le Misela e tolu iai cases mai le a onga mai le i muli ta ia whautuanga mai le soifua maloloina. E whaitau se lau teine a onga na lata i le ua whaamaonia i le asolua ma sa aua i fo i le launga atongi i vai aso taluai. Whaalie Baker sa aua i fo i lona whawhine i le launga atongi ma o loo whaamoemoina pea le soifua maloloina i whautuanga o loo tuuina mai. Whaalie Julia Davidson o le pule a onga i lungo le Radio New Zealand sa la tau mulimulita ia le whautuanga na tuuina mai i le Public Health i le vai aso taluai e whaaua pea le launga atongi ina ua toatasi le tangata whaamaonia peitai ina ua si itia le whainumera ua whiriwhiri ai le a onga e tāpunia ma tā ofita mai tia onga i le whale mo le saonga le mu. Tā ua e Davidson e iai whai a onga i ai ala tau whana witi e te tau fo iona ave i ai le whaamua o le ava ai le a onga i le puipuinga o whai a onga a toa ai matamai tia onga ma o latou a inga ma o le a le mulimuli ta ia nisi o whautuanga mai le soifua maloloina. Ua whautuaina le Berestene o te pāti Maori John Tamihere nisi o sui whaipulo le pāti ina ia whaamawai mai le palemene. Ua wala au Tamihere ia Maria Meno Kapakingi ma Takuta Ferris e whaamawai mai le palemene ona o manatu whaamawalunga. Na tali Kapakingi ia Tamihere e natele i whiriwhilia ia i le nofo whaetu malo o tai toke rau. Na whaalie Tamihere na wheso o tai atu se tasi o tai o iwi a te tai toke rau ia iulai e whaapea na whesilingia Kapakingi ni o latou finangalo pe latou te langolangoina ia pe a ia luina tofi taitai whaasanga ia Debinga Rewa Peka Ferris Marawiri Waititi. Ele itali Kapakingi ina ua wheso o tai atu Tamihere i le aso se fuluvalo iulai pe iei se mafua anga o mana o ai e whaia ni suinga i taitai o le pāti. Ma whaai loa iai o loo iai lava ala fua e mawhai ona ia uia pe a iai ni ona popolenga i le taitai o le pāti. Ua whaaseale iunia whaia onga i le malo, o naula latou whaasilasilanga e whaapea o le afuafua le malo, e toi whaatulanga ma whaia ni suinga i tangata o loo i tutono o le aufono po o le Teaching Council, e ave ese ai tofinga o loo i le toatele, ai sui tulanga atu i ai nisi e tofia ma filifilia e minista, ave ese fo i malo latou sao i le whainga o awa onga mo whaia onga, na whaasilasila le malo i le asonga fua, o waenga whaapolofisa mo le awa onga o whaia onga, o le asuia mai le Teaching Council i le matanga luenga wa onga o le tausanga fo o le a whaititi ai le numera o le aufono mai le se fulutolo o lo iai nei i le fitu po o le iwa i le na o le toa tolu e filifili e whaia onga.
E silia ma le se fulutasi a felima sa lau tangata whaingaluenga a le soifua maloloina o le apa alota pe malilie e langolango le solo te e le asolua valo Novema i le mai ai o ala tau feutanga inga ma le Health New Zealand e whaitu lao lo fuafua savavali e se aile au whaingaluenga mangaluenga i le aso pe ona whaailoa le pisa a. Whaailoa e Flervet Simon to whailautu Sela National e whaapea tangata whaingaluenga e awhiai social workers, physiotherapists o scientisi, technicians for mai whapitoa ma whauwhau, mai si tangata whisosoani tangata ngase na amata whaiawheutanga inga ia iuni, ma ole a whaauau lava o na o atua tātou tangata whaingaruengai au se tālia, pe a le toi mau se malilienga ma se tasi o lea mata upu. E silia ma le se lau leo lo o whaia i aiso e suenga, i le se o na whaamawina o su e suenga po o tests, mai i ave taavale, i le fuanga o maanava i le ava maalosi. E tu sama le tolu se fulu afe test na se pe se lo na whaamawina, o ia whaamaumaunga na maua ina ua mai a whawina se vaenga fau, e whaamaumawai whaamaumaunga leo. O au kuso le tausanga taluai na whaasila i le maalo le tasi te sima le tolu piliona tāla, e whaanganga mo le polokala me o le Road Policing Investment Program. E au fiai i le paketi le tolu te sima le tolu miliona tāla mo le suenga i awala ma le ono 5% o breath tests i taimie maua lunga ma o ngā i le ono tutupu mai o ni whaalawelave i le ava maalosi e peo vai tau o aso fia ma aso malolo. Ua tu inatu ni fesili ale le tio New Zealand i le matanga luenga e winga i lea mata upu. Saunoa Jill Rogers o le sui komisina o leo le tu mau e silia ma le whate sima le 2 miliona tests po o suenga na whaia leo i le ava maalosi i le tausanga taluai na mawhaiona ono whaasau i na mai ai le tele o soifua. Ua mawhaina i turisi mai saina o na ulufale mai New Zealand e au noa ma se visa pe aui mai i Australia. O le whaamoe ina ia si itia turisi asiasi mai saina pe ona whaasila le malo. O saina o le atunu ulona tolu mai le whaatulanganga o atunu e pito i tele tupe sa saa mai i le tamau ainga o New Zealand. Lata i le 2.5 afe turisi malanga mai le tausanga e o mai a Iulai 2.5 pe ona ta ua Erica Stanford o le minister mo le ofisa fai pepa malanga. O lo valo ia le malo, o ia suinga o le afa moe e o atua i le 5 afe turisi mai saina e asiasi mai i le tausanga i aso malo lo pe awi mai i Ausitalia. Ua fofua le matanga luenga wa onga e tapunia se tasio a onga tuwai i New Zealand le Wesley College o nai le o toisaunga le mu mo tamaitia onga. O le kolisi o wese le e parata i le itua saute o Kilani. Na whaasina le masina taluai o le atapunia i le whai unga o le tausanga. O le awha le aonga aina le laisene a le aonga i le asofaraile. O le kolisi na whaavai mai i le afe valu se lau wha i Crafton i au Kilani. Mai lau i loa i le toa tele o tama olo peleki na o onga ai e peo Jonah Lomu. O le auli o le asusana vilina ai e tangata leo i Brooklyn Road, ina uawa ai se tangata o pa mai se whaapaholonga, a o tau mawhai e sola ese mai se tangata o mia se haupenga maalosi, na moli mautua o ina whaalongo ina leo o pulufana, a o le ipa ifo le tangata mai le whaapaholonga, maalo o tau sa ilia leo le na mia le whana, pei ona iai i li boti. Nananati atu leo ma le autinei mu e tautinei le mu i Fale Island Bay i Wellington e le asoana nafi. Na muai ni fale se lua ma se fale taavale. E le o manino le mafua anga, ai lo masalomia na amata mai le fale taavale, so solo ane ai i fale na iluma. I taalonga, ua manumalo le tamaitai o toa iwa whaafia i le sailinga siamo pini le taalonga tāpolo mo le tupao tamaitai mo le kalapu tāpolo i Miramar. Manumalo i ai e tolus fulutasi mai ila na tā fitus fulufā fitu tolu ma le fitu fā. O toa iwa o se tasi o alum whanau na whaavaina mai le aonga tāpolo Samoa i Wellington. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.